Chỉ bởi ule voin chu hey T.H. Lewin Thomas Herbert Lewin kan sia mizo in thang liana kan ti khami tu chuan nga na mi kumpo khan mizoram ron tlo in ron kal ani kha khanin helaya IB tuala apu hriat rengna memorial stone lungphek measurement in lo cha mau maya chu kamang hil zela ka jin san bokawang khan hemi hi an la turin ka kala helai inspection bungalow helai building din huna hi lua lawa om to man tangkai lutuk to lo warehouse sang mai om to hi adin mun tlang puihan highlight pa kan du'a hemi boruak talzel awang te po ani a chati rual chuan Dr. Am Taylori thang lena tunu apu chanchin ngai vena document zong po copyright holder call to Cambridge a omani a England ani hianin thang lena foundation hidin tu maya chuan tlabung khu a mi thanem ngai te Dr. Rema chak chuak te thanem ngai nakal tlangin ama kai soina hnuaya labunga he foundation hidin alo ni ta a chulai chuan soi tu te mumal taka in ruat in tun kumin june ni kwa khanin hemi society registration hi aron chuak ta ni certificate aron chuak ta ni alamum khop maya june ni kwa chang hi somni paru khan thang liana Lewin Foundation in aminga omani chulai chu foundation din hun kha le aming om dan kha ni tuna hian hemi malak na kaltlang hian intact tenen po hokhowin Mizoram sarkara te central lamte bank thentirin helaya British House nu kan nei abik takin thang liana na labunga omlaya ma min lo la ka min din sak building then kat ongrop ta te hemi chungchang hi bo zuya renovation te akal thei lo mi azia rang engkim angai anga kal ni si in voina hian tuam that le en kol ngai din muna ading na sata hle mai ti in kalpui ania tuna hian chu malak na chu chaktakin akala hei hi alom om hle maya tuna hian lunglei intact lamte pon andong ngai ven ve reng maya ke ni foundation te po ti howa hun man ho meeting ho te po andong gop cham chi reng ani hei kan huang hian tuna hian IB ani hei hi sang khajira samsari pakate din kum ti ania he building sak kum hi chon ni lo ti hi hriat tur ania hoi taka soingam ani sang khajira samsari pakata TH Lewin ana helai tlabung thut mun aron din khwalbuk asiam kha establishment changchoi khan kalpui ani helaya hanson chhole din takhi chu anua ani chuti rual chuan building hi upato tak mai kumza chuang fe mai ani to ti ero kha chu hoi taka kan soingam ani helai hi tam takin in hialna anlo nei to fo thrina helai hi hoi taka ke poina kan soingam ani chuti rual chuan tuna hian labunga heritage building ten ngai sak alho thar ta hle maya architect ho proposal po intact lampo in an pompui fel to in kan sia hemi IB tan po hianin noi somriat borvel an danin kan sia ni heng hi chiang tak ni lo rin thula kal deu te po ani tin chuti rual chuan thang lena lungphun po hi original thei ang ber tura siam that po proposal ya hei hi lunglei PWDs dio purot kima hiana boy pui mek ni te pon kan sia ani tin kan sia tangin foundation te po hi MZU lama hetiang lama thiam big sculpture kan anti te chutiang te po chuan in estimate te po tlang pui an duangin min han propose pui bok ani tin UK lama kan soita kan khan Dr. Ani thang lena tu chuan nga na kan ti hemi hian in thalak luite anei thaboka apulu lim te po 3D imaging te lo ti turin ador mek bokani ti te kan han seboka tin foundation sim hi mi ta siat tur le hetiang tura man la kan ni theinan hianin awareness te po kalpuya chutiang chuanin meeting te po online ala nei howa resolution engenge bote po siam tan te po tu mek ani bizolal ro pui khothanglal ro thang pui thanglu sen lungrang south ui phum tlang tian te sir te mual khur bel khai lungno
zuang zol phai rang te bor kol tlang mau dang dil khomun le kang hun lal te ni tam hle mai sang khazria som ne tang sang khazria som sari paru violent lie British sarkar le mizo lal te in do lai mizo ram le mizo lal te za om na hum him ani theina na in rem na in rem na poi mo zia shia na sataka beitu ani october sang zira samlo paruga British le mizo lal ten in rem na sawi an tan laya khothlang lal ai o ding ani he an in rem na thutlung pakhat chu British mel ma chu an mel ma ani anga an mel ma chu British mel ma ani ang he in rem na zom tak diplomatic agreement zulzu hian Mary Winchester zolu dipo sailam lal bank ko ku da tangin British te hian an la let le theita ani ro thang pu hi mi zero pui tak in rem na du tu ani na le an thoro pui tak te le ama thli ro pui tak te wangin Lieutenant Colonel Tom Herbert Lewin thangliana khati Alliance Superintendent of Chittagong Hill Tracks chuan angai na hle a General Brown law po in British thian atihial ani he erected by Young Mizo Association Labung branch under TFC and Art and Culture Department Mizoram bulloka hian Lieutenant Colonel Tom Herbert Lewin alung ziak oma hemi measurement hi atunu Dr. Ann Taylor tuna Cambridge UK ami chuan a measurement hi min ron cha a hemi lungphek in ziak measurement hi kan la lok don ani hei chu ziak kan share to lo mayang te po siam kan te po tu mek ani a hetiang che hian puta UK lama Dr. Ann Taylor te hian thang lena Foundation Friends of Mizoram ti in an lo din ve le bok ani hetiang anga ID din mun kha tuna khan kan han ena kan han hu thuak to a ong rop em to maya zan khat thil thu a thipui han thok hut a te po hian atluruk mayang a ti hlom khop din huna hian ading ta ani chutiang te ani awang chuan helai hi arang theyang bera chak theyang bera hemi hi azia rang din mun voina kan lahu theilai hianin felfai taka renovation changtlung tak amun ma leilo te po hi anok rep oruk maya PWD ina helaya until an man ruwa leilo te nena an in chop nok na mun alo ni box nen hian heng te po hi za om le felfai zo ka akala asir tuak te po fencing mumal tak nena a oma chutiang chuanin helaya hi enkol tu anei ani ti laia hi atlo tu te po in sil ngai lawa alang hal theina tur hi alpoi mo le in kan sia chutiang ngai to na te po chu helai thangliana foundation tlabunga dingmek te po hianin hemik chungchang hi bo zuya chu na pui bera nei tur po ani don ani akal phung le akal dan zong zong ero kha chu tun hi hemi chungchang kan focus na hun khani che lo wangin kan soivek kherdon lo ani engpo ni sela labunga hian lui tamtak alo om to a chutiang ang chu heng British hoina min din tak ngai min din sak ngai sak lo tuk lo voina cheibol ngai si ngai hlut om tak klem te kan nei te hi unai lu le tangkai zo ka om theinan hianin I kepen ngai le maya hei tunin muna hian thei top chuin hei kan foundation chairman hi Pushil Thanzawa Delia ni hian nu te damlo na wangin lo om char khan ni boka ni pon buai tak chungin ti hianin online kaltlang ten India pona kan nei thina chumi ba ka chuan he foundation kal dan tur le ani malang na konga hian thei top chu a registration boy puina konga po tholok ani chatiang chuan Dr. Ramachak chuak nen hian Delia tuna om tlang an ni boka helai ruwa man na hi an ni thazan boya kan om meka he channel neya hemi video bo sai mek tu po hi amingin he foundation a hian vice chairman om mek tani bok ani tlanga hemi chungchang ngai vena ngai na tu te chanchina hi rob tui pui tu te enge mo zat kan oma malang na po hi chak taka akala bo zeni theinan po hian tu te po kan tho pui theya min vei kan vei ang min vei pui tu te chu hetiang hianin
ลงหัวแต่งันถกร้างเทนี่ตีคากันตาหลังเวสินซุ่มบกอันนี้